Ste spremni? Jeste spremni, jeste? Jesam. Ime? Srpska. Prezime? Republika. Ime oca? Ne znam, svi sam jebal mater. Ime majke? Rusija. Datum rođenja? 9. januara 1992. godine. Rodno mesto? Pale. Porodilište? Dayton. Doktor? Holbrook. Bračno stanje? U pregovorima. Jeste bili ranije udavani? Bila udata za Jugoslava. A s kim sad živite? Sa maćehom. A kako se ona zove? Bosna i Hercegovina. I u kakvim ste sad odnosima? Jebenim. A jel imate braće i sestara? Imam 2 sestre žive, Srbija i Crna Gora. A šta je sa njom bilo? Imam 2 sestre žive, Srbija i Crna Gora. Bila nekad sijamska bliznakinja. I onda ih razdvojili doktor iz Brisela. Bila 2 oka u glavi. Samo malo zrikava. Jedno gledalo u Brisel, drugo u Moskvu. A u kakvim se sad odnosima? A sa njima 2, jel? Da. Aha. Pa sa Srbijom sam tako u nekim specijalnim, paralelnim vezama, šta ja znam. Viđamo se često, navrati ona kod mene, ja kod nje, tako. Preko Drine, tu nam blizu, možeš pljunti jedno na drugo. A Crna Gora se prokurvala totalno. Recite mi meni, imate li dece? Samo da kažem da sam imala još jednu sestru. Krajina se zvala. 95. godine krenula u Zagrebovoj starijoj Srbiji. Poče neki grom, neka oluja, neki bljesak. Pada na mjesto mrtva. Niste mi odgovorili, imate dece? Imam djece, imam. Uglavnom sinova i jednu ćerku. Pa gdje oni budu? Pa uglavnom su u inostranstvu. U Holandiji. Gdje? U Holandiji. U Holandiji? U Hagu. A jel imate dece ovdje? Imam, živi kod mene moj najmlađi sin, najdraži moj Mile. Što me moj Mile zadužio, niko nije, Bože dragi. Da mi ja kažem, znate vi kako možete da učestvujete u ovom šovu? Kako? Jer niste vi samostalni... Šta? Pa ne treba da imate samostalnu dozvolu od maćehe. Jeli? To ti ona kurva rekla, Bosna i Hercegovina, jeli? Samo da znate, od dvojica imat ću ja svoj šou zajedno. Hvala vam puno na povjerenju. Doviđenja.